Karuru no kulinda obusinge ntorora mu kintu cyo kuserra Karuru abantu abamu emyaka yenyuma bamaziruri batakwetaba mu Karuru muntu nagamba ubwo kuja kusisa ninja kutera Karuru kansigale mu makagange mukozere mutakurora abantu abo nabo mwabateka mwamani kuja kutera Karuru ikikyo ekyo kikuru muno we balamuno kikaguzo kirungi nico norora ntuje ha radio nakugambira PLO yo radio etira abantu team ha radio gaitu kurugona ekigenderwa orahurira coordinator wabo na basobora bete kigenderwa akiri kurora abantu bona barugayo ukonko kurugamba gale mazema abantu baitu batakoma bajoa mbakitwara for granted ngo president akamara kusinga ito control ba NRM tuliyo ntero muranga nico hatuli ha TV nico abana baje ha radio nico NRM structures ziriyo zigenda ha mu cyaro nzu hanze kugambira abantu kurgaye mu bwingi kugenda koma president Museveni so mobilization inegenda maiso radio nzija kubanza baza kukira kibo kwezi kuna bisatu kiro samkaga gwe kiro bakwamba closinga campaigns so muri mogulyo ngenda maiso team nyingi munaziri mu region team nyingi ziriyo mu ihanga nzigenda president Museveni orona waliyo na yetoroli ihanga ebikari byatara mariza lina garukayo kutanaka na kilo cha nyencha mabikaro nakuru murenzore ja kuija kasese bekwezi kwenda bibiri na beke mobilization egenda maiso kurungi muno ni ngoza kuongera kubasimi nywena abalimba kora mobilization mutajuaha mutagamba tabampaire sente tabansagikire nangwa abo burungi bwa gains tungire kuzirinda yimuka nayo mukira mburi muntu gambira mugenzo wao gambira nyakure heihi gambira umutahi gambira umwana wao gambira muzaire wao gambira munywana wao gambira mucyara wao gambira munyoro wao arugeyo aija kome president Museveni bekwezi 15 kale tulumukumalira na senior presidential advisor obalizeki nticha gains nyendo tuhe gainziki ezabantu abatoro baseme kugurikayo bakagamba zino nizo gains tusemerire kulinda gains zo kubanza zitandika na iwe personal gains iwe nko muntu wala muntu anyakora adult nkimaiso nebyokozere oyo nebyokolire oyombekere enju yawo oguzere pikipiki yawo oguzere motoka yawo yes gains zawo nzetaga protection then is a community engudo amarwaro town hatitu hantul Fort Portal city ne kabetali 10 years ago ni fact kabetali na city kabedi municipal council so ezimzona gains nore bikari byombeko biziremu ensi ya Koraine abantu baguzire motoka abantu bembekere byombeko bakozera hotels ezona gains tutako protecting nabani ngambira abantu nti mu mahanga gandi gains zakozera ba leaders na mahanga gabo zikasiswa ubulemi bubi mbaire chokorora cha Iraq Baghdad Saddam Hussein bamwisire ebintu byona bakabyochi sita yawo ziri zona za Asia bakaba bakozere byombeko bya amani byona bakabomoka Libya hanu Tripoli yakabiri amani Libya yonka jaye murundi nketano ni manya na hotel itwarara muga bakajyocha ebintu bindi byona bakabomora jakonka nebintu kokopsisikaira abantu babasara nkembuzi so gains kumanyisa ngo itungo lyonka eri yawo ko muntu ngo inente zingaho ina sente zingaho gains za public gains za tuseme kuzirinda kitareki nazo sokuba mu ruins nyenje no sanga bazokeze ibintu bifuire no sera kuja na hakubora no sera kwirukira na hakubora so is gains are the personal ne public so zone zitataga ita tuzirinde kandi ukareba ko makayimukiro abantu cyo tubatera aba obusinge tutaje kusisa pain gains no hora abantu karabakamba magama twera kocha petrol stations kana kocha petrol station gain na yihanga hatuleta kayimukiro tugenda kocha motoka ntoche byombeko no yo cha gains zihanga ne personal ne public kale webale munadieri ogu nowe senior presidential advisor for mobilization kandi habwe changa kino cyatoro leka tubazeho na PLO coordinator na watugambire kwataniza kwabo nekitebe cha NRM nkija kuyamba kita kurora ngo busagiki bwa mkuru wihanga rundi obusagiki bwa flag bearers munu mucyange cyatoro ndo mwihanga liona kwayo yongera nko ekitebe cha NRM cyagenda maiso kwetu tutangira tayari ibara ngo kweke bagambire basaliza Henry Mutegeki kandi ni nyo coordinator of Patriotic League of Uganda Mutoro sub-region umurundi ogundi ndi member wa NRM grassroots mobilization ya Rwenzori ni mbaramukia inywena yitu enka Patriotic League of Uganda tukatekaho enkoragana na National Resistance Movement etwaesere tuko pamoja kigambo cy'Uruswahili nikimanyisa tulhamu enkoragana kitwakiteka guno mwaka twatanika kora hamu kandi nwatwahe kasazo ntwine bijuma bingi tutungire between NRM na Patriotic League of Uganda turubasire hamu twa mobilizinga Mutoro sub-region yona kandi abantu baitu ba PLO bona
bakwatagaine na NRM kurora President Museveni na NRM flag bearers bona batunga obusinguzi. Tukwataniza na office ya Senior Presidential Advisor on Mobilization oikitinesa Misachi Kawamara, tubaire ntukora nawe, tubaire ntungiye kurato nawe, azanelda abaire natuhabura kandi abaire natuyamba mulingo kutalugumna gumu. Nabwekyo obwire muntu musima kandi ntusima na NRM DEC niyo District Executive Committee za NRM ha district zone. Tukwatanize nazo district zone ziri mu Toro sub-region, tukwatanize nabo kurora ntitwasera akaruru ka President Museveni. Kandi mmanano umurundi gun ni inhera President Museveni aija kutunga akaruru akamani muno kandi ntutunga obusinguzi. Nko kumwaiteranizeho ni kitebe cha NRM kurora mwasera ubururu bwa mukuru wihanga kandi naba flag bearers halinyo nk'abantu ntorora emyaka yeira haina nambere mukuru wihanga izire nosanga mu 2026 na 2021 hamu akozere kurungu mu district yenu guno mwaka ukwiza nakora kubi mukozere muteyiro hoki kurora guno omwaka naja kuba nayongera kurora nguti yagarukira performance kugira 2021 mana nukwe tusangire ngo ikikulete kizibu ekindi abantu twina abahagizi baitunga NRM bayingi muno baitu abandi tubakuja kukoma ekyo kubanza ikibata kujira kukomera abandi nibagamba baine kugayara nibagamba Museveni huwa akarabahira hati yeki tukitungiro mbazi tugenzera ama radio kusomesa abantu kubamanyisa nti muije mukome President Museveni abo kumumura mukoma ihanga nijagenda maiso ekya kabiri tutandikire twakwesere drives nturabyamu ibyoma mu byaro byona kubaliza abantu kubagambera ibiro byokwezi 15 bakere nyincakara bayije bakome kandi ekikuru bakome mbusinge akayimukiro ntuterera abantu bona kuleka akayimukiro habwo kuba kino ekitukora komo okubiro byokwezi 15 kutukwata hitwena obuturakoma kubi ntujja kutunga ebizibu ebikujja kututalibaniza hitwena nimurora hanu tuikalira kurungi twino obusinge so nhabwecho abantu nyona nimbaterera ebiro byokwezi 15 mukome kurunkande mukome mbusinge so itwe radio programs zitandikire drives mu byaro byona zitandikire nenkorato eza habyaro eza andengo zona zitandikire grassroots mobilization emerire hati nyencha negarukamu kurora ntitwamaliriza region yona twamaliriza ibyaro byona kurora ntitwahikaho buliyom hakyaro kurora ati message yetu yahikayo hansi hamuntu wo kumalira kale mwebale muno omuntu wali mukutorora hata ya Ross TV ntugambera twaba twinose Senior Presidential Advisor na tugambera huwe nkabo bakozere ogwabo hamuno wa Regional Coordinator wa PLU nagamba bakozere ogwabo kurora basera akaruru kutandikira hamuntu wa hansi kandi no kwika abantu aberuguru nuko basobole kubambaruga yebero byokwezi 15 batere mukuru wihango wekitebe cha NRM hamuna ba flag bearers nukwe babatere akaruru weitu ebyo nibyo twaba twinire kuruga kuno Muchanga Echiatoro. Back to you at the studios. Thank you very much. Nebabo wabarora mu rubuga Fort Poto kandi enkwataniza niyo NRM na PLU wabareba nibakwatana ombugaro niboreko buhagizi kandi no kwatana samwe omukaruru ako akariyoni kija aka week erukwija obwete rukutera abebembezi beitu obururu nka Uganda arurengo orwentebezo obunyishengero na nentebe wa president mwebare kandi webare Justin Nyakaisiki kandi niwe agenda mission okubana atwisiaho ebikuru ebyo okuruga omu Fort Poto rembo orwebyo burambuzi netugumizamu okworeka ebirukufa omukaruru ombicweke bitari bimwe na bimwe ebya Uganda obukorekerire kuterwa esabiti erukwija buri muntu inokwaketebekanizizo muringo gwe abakwenda kwatanisa tubire twarebireho mu Fort aba PLU hamwe na NRM noboreko kwatanisa okubayesere pamoja kandi tuko pamoja tuwagaruka twareba yaba FDC naba NUP nabone bajangu bakwatanisa omukusherura karuru so niturebera kimwengu buri bantu bino kubetebekanisiza karuraka amajingo make tuja kwegita ahamnyamakuru wetu omurikasese Mate Isaac abase kutushoboranaho ebiriyo okwa abantu betebekanisiza karuraka akenkumibirmakumyabirinamukaga konka nituja kuzomuka humuro kache kuturagaruke tuze omurikasese
okworeka ebiriyo ebyo mukaruru akutorekerire ekatumure ukache otarugal Tayari West. Okuterera karura bebembezi bawe ahandi ngo zitari zimwe na zimwe n'obugabe bwawe oku nukuri kubasa kutera karuru kawe omu buryo bw'ekikire oteine kuteina kuona okubanza ozaha mwanya oguwayihandikise kutereramu akaruru wahika mwanya oheye ndangamuntu yawe ninga kakonji kawe ako kuhamya kuri umutezi w'akaruru aha bari kujunanizibwa ebyo bururu bacebera izina ryawe umurukarara ninga shirugesta ebero kuhamya ngo umutezi w'akaruru nibije kushujumwa abari kukozesa byoma bya karimagezi okucebera binkumu n'ameisho buri omwe natekwa kurabo mu ntebe kanseji kwenda ngugo wena oyikerezibwe kutera karuru yakatera akakonji kakaruru nakone keija kushujumwa kuhamya yaba kashikire ocho mo kutera karuru kawe bweshereke kandi orebe ngo bakutawa kamanyiso ko kuhamya kuwatera karuru okutera karuru no kutandika shahe mweza kasheshe kusitya shahe komizo mwabazyo ebero kukwataho na karuru kawe byona birinzirweje mbwenu iroko kateri akaruru kanje irakaryanje Ona, omplotsi 15 nomsho amiteine katete mbarasite ubure kutunga meyawe haza kandi twiniye na plotsi nunje zindi omyanya mirunji amhanda yona eruptaha no kushoro muri mbarasi Bushenyi Road omchiyeje $5,000,000 na Kashaka $10,000,000 Masaka Road Robiyenje ya Hachpira $2,300,000 na Kanyaryer $8,000,000 Kabare Road omuricece $5,000,000 hamwe na Karamo mukategura $8,000,000 Ibanda Road Ishanyu $15,000,000 na Ibanda Town $2,500,000 no basa kushashura hitchweka echa pasenti ya 30 rere zirasigare oshashura hagati ya meza 3 nyabura we ija office zeitumbarra Chosiga House Mackenzie Street omanye birukuchira esimu not mushanju ataruna mkaga 8588 Amity Realtors Limited ntukwendeze chiro chikuru chirunji no mwaka msiyo gwihorere. You see, we share the same connection and my internet works well, and that's my Canary Box with fiber. One single subscription and I share without limits, Papa. It costs me less and my whole family benefits from it. Oh well, that's true. That's very user-friendly, huh? With Canal Box Fiber, enjoy an unlimited and ultra-fast connection for the whole house, starting with 90,000 Ugandan shillings per month. Kurukayo mukahumurako ntugumizamu nebyo bururu aha Tayari West irakari yaitu kandi turi omuchweka icyo kworeka ebirukufomu ihanga ombichweka bitari kumwe na bimwe kw'abantu betebekanisiza karuru ka sabiti yerukwijejike ngutwinemu abesimbere twinemu abarukasherurwamu harimo ba agenti harimo ebitongore bikurinda obusingi harimo ebyempurizigana harimo ebyokurwanirira obugabe bw'abantu n'ebitongore bindi byingi ahine okubyine milimetari yemwe n'emyoga omukarura kana habwe ekyo nkibakire cyo mugasho munonga twagenda omesho no kubantu kwisiyaho oku ebitongore ebyo byona n'abantu babutosha betebekanisize akaruru ka sabiti erukwija omajingo mache tujja kubantu egita ahamnyamakuru wetu omurembo Kampala ogwe ni Ayoreka Adolf abasektoreke kugenda omesho okwe omuri machindie
ahi President Yoweri Kaguta Museveni akwatire NRM bendera mu karuuru aka izobeeri ayorekyerire kushaba akaruuru. Adolf nomureba screen yawe netwenda ngu omudakiika nk'emu ibiri tumwegeitaho abase kutugambira ebiri kugenda omumaisho aho hari omukaruuru aka akutworekyerire wiki erukwija. Adolf tushobore ebyo ina muri Kampala kandi mu division ya Makindye iturabe ai President Museveni rizoba arabe na kora rareye muri Kampala mu Makindye division kandi omwanya guturumu no mwanya gwa kweta Buziga Islamic Primary School Playground aho muri Kampala kandi President Shayona nabana aragara muko kutwire ntubagambira President obwirobu ariyo muri Kampala ariyo naronda karuru kandi ariyo narinkariyo namaririza ijuka ngo yasandera kwija ebiro 15 ntubantu tera karuru ko bwa President hamwe na ba members ba parliament hamwe na ebiro bikoyengera nzaho bantu tero bururo bundi konkiwo lya tayari West TV ndakugambira ngo twabire tayari aha hakisayi cha Buziga Islamic Primary School Playground kandi abantu bashyira nkuko kureba henyuma abantu bijwira hakisayi bakuba kubano bategereza omukuru wihanga kuba natugambira manifesto ya ine nebyo NRM base kuba nekora omyaka 80 kandi bakwenda gukora omukishanja ekibariyo nibashaba obwirobo twineho SEC member kanoguni national vice chairperson abwa Kampala Central naenda tugambire omuri Kampala betebekanisa batakubana bareba ngo bafuna 90% ninga na percent ruko yongerayo okurijera percentage yibabe bine omukarura kahwire omwami wuru toyanze go kuchaza kutayari West mbalamusiza batayari TV abatolaba nsanyise nnyo kubalaba happy new year tuli wano Makindye division tuli mukwaniriza His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tulina ssanyu nyingi nnyo kuluno Kampala twagala jediza nja kuwebaza balabe baffe nam abatulaba kutayari nga 15 mbasaba temutula waka mujje nga 15 tulonde His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tikinga basi Museveni tumukunda munonga box tuno kubeera nga ziboga bobozi uhuru ngo omuntu atura ku SEC because kana kachika kase akokuntiko aka NRM oroza bikibi byandikoze byora abantu tebiteredde mu kisanje ekiwedde ebisoka ngamba ebisinga biteredde lwansonga campaign zino bano be bali mu campaign bano bolaba bebesimbyo era be bagenda kuleta results president yatudde butuzi wali akoze byonna byayina okukola campaign eri kuba chairman ne structure zonna okuleta results so nsuubira kijja kubeera kyangu nnyo ku luno tetugenda kkiriza intruders okujja okututawanya so ndi mumativu katunule ku ba youth ebiseera ebisinga ba youth batera nnyo bakozesa ensobi naddala nga tugenda mu kalulu nga tugenda mu kulonda message kijobawa okulaba nti bakuuma eddembe ate nga bagenda ne balonda ne bakuuma eddembe kyensaba siba youth bokka ffenna buli Munnayuganda aliwo nsaba twagala ensi yaffe Uganda bino bigenda kuggwa nga 15 bigenda kuggwa tetuleeta nsasagge tetuleeta mbeera okulwanagana lwansonga buli muntu waddembe kwogera okulonda muntu wayagala bwoba oyagala kulonda opposition no problem genda olonde opposition but tugamba tojja no provoking a police no provoking a military teke gamba genda mu station olonde bomala kolonda vayo kubanga ina agents bo vayo dabali kati bosigamba ogenda kusigala mu position eyo kitegeeza ogenda kuleta nsasage so zengamba for the good of everybody nkwegayiridde taking amuntu oyagala ovayo ku station odebali. Thank you Chairman Uhuru kandi ogunusek member kandi arukukichirira ekitunde kya Kampala Central akakiiko aka NRM akakuru ninyenda twongere tube ntugamba n'abantu batari bamwe na bamwe twafuna omugisha go gamba hona na oguni nimbasa mweta president wa single mothers omu Uganda
Tayari West tugumiza mu nebyakaruru aho twatuli mu Rembo Kampala kandi majingo make turagaruke twaterera ntukugarurayo ogwe yabali Adolf Ayoreka kandi yagambaho na SEC member wa NRM ogwe no mwami Salim Uhuru kandi ogwe nowe vice nowe omwezi wa mukuru w'ekibine kya NRM abo Rembo orwa Kampala ayi president Yoweri Kaguta Museveni ali reka tugarukeyo basegumiza mno kureba ebiriyo mu Rembo Kampala omukusherura akaruru. Kare ogwe Mamuhura ni president wa National Single Women Association of Uganda kandi nuwakubana abakurura abacyara bona batine bashija nuwakubana single mothers yes abacyara bona bazireho abatine bashija nuwakubana bebembera nafunaho engineer Sewava kandi Sewava Joseph kandi ogunawe ni saba kunzi wa NRM kandi nawe nyenda bena tugambira ni yendo gambori yankore yanza chaza kutayari okusokera dala ndi special envoy wa president mu Buganda Kankatereza ono ye special envoy era twagala bategeeza Uganda egenda kuwangula okusokera dala twebaza abantu be Makindye okola mobilization nadala bana abakyala bakoze omulimu gw'amaanyi okulaba nti president ate akalulu kaffe kali nnyo mu bakyala kubanga abakyala be banakazadde b'eggwanga be babuulira abantu women emancipation ogimanyi ate bwazzeeko naite ebyabavubuka wadde nga wano kitundu kya kibuga naye era PDM ina omulimu gwekoze mungi abantu baganyiddwa nnyo mu PDM ate PDM eno y'abantu babwavu ba wansi tetulowooza nti nno PDM y'abagagga era abantu baffe ate n'amadini amalala ng'abasiraamu nabo bakkiriza PDM okugikozesa so tetukubiriza abantu kale saawa zino kugenda 15 okulonda Yoweri Kaguta Museveni tetwekwasa nsonga tulonde omukulembeze atanoonya kalulu akaaba wabula anoonya akalulu amala ebizibu by'abantu banga abiko is a tested tried proven president of the Republic of Uganda. Njalo okusubiza abavubuka monna gye muli tukuume emirembe tetugezaako kusomooza babyekwerinda ababyekwerinda bakoze omulimu munene nnyo gw'amaanyi okulaba nti bafisa kiwalinga eggwanga lino so njaba abavubuka temuprovokinga temunonooza temuyisaayisaamu maaso baba yakwerinda twagala okwebaza CDF General Muhoozi Kainerugaba omulimu omulungi gwakoze naddala okulaba nti eggwanga lyaffe libeera stede ate libeera sekiwa tumwebaza nnyo twebaza nnyo abaana bano ab'SFC bemulaba omulimu gwe bakoze abaana bano bemulaba ab'SFC bakola omulimu gw'amaanyi nnyo ate nga bakolera mu mpisa so tubasaba fe ekisinga obukulu president yakola kwe kukola discipline naddala discipline mu magye era discipline eyo egenda kwongera genda mu maaso kyobola nga eggwanga lyaffe liri safe tuyanze sembayo kwebaza Tayali TV ekulibwa honorable waffe tayebwa ekoze omulimu gw'amaanyi nnyo okujja ku ground okulaba nti etonza kyekiri ku ground mwebale nnyo ogwe ni special envoy wa president kandi omu Buganda sub-region ninga enshonga zona eziri kukwata Buganda niwakuba nazi NRM nayo twenda tugambire ahabwenki abantu ba Makindye basheme kubana baterera president Museveni akaruru sebo toyanze go kuchaza kutaya omulangira wasajja chairman wa basohi bona chairman wa boss abasohi abosi ekasese babera boss ebunyoro babera abasohi ebuganda babera abavubi abaruli babera abashehi munyankore ntubeta abajubi wano mukala abantu baligambye nti ate Kampala waki abavubi bolabe gaba tugenda ku improving entambula okugatta ebizinga bino ebyemukono kugaba abantu sente wano baziriira eri busukka nyanja president yabirongosezza ekyokubiri obutale bw'ebyennyanja obuli mu Kampala ak'Nakawa ak'Ekawempe ak'Emmengo akawano wane Munyonyo mwabajja okulya ebyennyanja Munyonyo
bonna president yataddewo improvement kati fenga abavubi mu sekita eyo tulongoseza ate abantu bafuna obuzibu nti batunda ebyennyanja ebitone babako baganya bakwata ne bakola bwe bati kati president Museveni ng'ayita mu Kano Mase tukahirwa gwe yakwasiza desike y'abavubi mu State House abantu balina akawumbi ku buli district bagenda kulunda ebyennyanja ng'otunda w'oyagalira ebyennyanja byo bitunda w'okola ki bw'oyagala kutunda bito ku mudaala ng'otunda bw'oyagala kutunda bikulu ng'otunda abaamukene bw'ogenda mu Owino emmere y'enkoko munajjukira nti wano mu East Africa ffe tulina secretariat y'emmere y'ebisolo mu East African Community kati twetaaga ebyennyanja bingi twetaaga mukene twetaaga obugumba bwe basaze ku mpuuta ezigenda ebweru okola emmere y'enkoko byonna President Museveni emyogo egyo agyongedde mu ssente President Museveni ayongedde okulongoosa embeera y'abavubi ku nnyanja era kati tuli wano bwe tuva wano tugenda Kaseese ate tiimu yaffeemu eyambukalira naye tukunga abavubi bonna gye muli nga tukulemberwa Kano Mase tukahirwa ne klasitene ey'abavubi ku Museveni gye njogerera nze omulangira Wasajja ffenna tukimalira Kololo ng'ennaku z'omwezi 13 mujje ffenna tubeere Kololo tugenda kusalako Kololo ndowooza wawulira muzeeyi bye yayogera ku yagamba nti nno ennyanja terina kubeeramu buli omu tuwalina okulimitinga abantu gwe ensonga ogyogerako olowooza ebafevaringa mmwe ng'abavubi ffenna tukkiriziganya nti omujjuzo gukoze kinene okukendeeza ebyennyanja si kukendeeza byennyanja byokka ne bwe tubulako emirimu okugeza mwe muli mu mawulire singa nange nkwata kamera n'oli n'akwata tujja kubula bwe tulipootinga nga leediyo tezitumala kiki tuyinza okukola mu budde buno President agamba nti tukendereko okuva ku nnyanja naye ayina escape route ataddewo akawumbi mu buli district muve mu by'okuvuba mugende mulunde aquaculture abalala ebuvuma ataddeyo omwoga gw'ebinazi ekalangala abantu abalima ebinazi bali bulungi nnyo tebeegombesa nagenda mu nnyanja e Masaka tugenda banyweza tutekeyo omwoga bagendeko mu mwanyi sente nga muzeeyi yakola ki yazibawa kakati ekyo tabagoba ku nnyanja naye no bwe wakendeera nga neno ofuna okusinga ffenna lwe twenyiga awamu nga tutukola ki bw'ogenda ku nnyanja nga Leke George bw'ogenda ye Mashoro bw'ogenda Rwanshama kureke Edward enkola bweti egobererwa era ennamba z'amaato ziri limited abazifuna batono lwakuba wano tukyalinamu kind of excitement n'ebyobufuzi atugoba ku nnyanja yaffe atutwala omuntu yekka ayina obusobozi n'okutereeza ebyennyanja is Museveni mbaddiramu ayina obusobozi n'okutereeza ennyanja is Museveni si yavuba obubi Museveni si yaleeta obutimba obubi Museveni si yakola ebikolobero ku nnyanja ffe abavubi ffe tubikola Museveni atuyambako kutaasa kutereeza nnyanja tugoberere Museveni ng'ennaku z'omwezi 15 muzeeyi ow'ekikoofiira wali akatalekeka akatalekeka nkubiriza abavubi bonna mukozese office president gye yatuwadde president yabadde tulamu FPU ekatabi eyakalina kati ye president ye office y'abavubi ye desk y'abavubi mu State House ekulirwa Lieutenant Kano Mase tukahirwa abavubi ffenna tutwale ensonga zaffe tulowooza zijja kuba zituuse bulungi ku desk ya muzeeyi toyanze go mwami Wasajja amina ogwe ni Wasajja kandi narga omukitongole abakuzunanzibwa okujuba ninga okuyiha ebyennyanja omunyanja zitu zonna ezituyina mu Uganda mwamuhurira message yo kuyagigambira nyenda kugambira oli atayari receiving tuyaha omurumakindye kandi President Museveni eshayona nabana aragaramu nkoko kureba enyuma aha abantu babase kubana bijura kubana bakira omukuru w'ihanga kandi bine kikachango kubana bahurira message yabinire na mnonga President Museveni ayizere obugiga ebyentunguka hamwe na okushomera busha hamwe no kureba ngunka East Africa twabasa kuba ntwegita nkihanga rumwe twabantu bona atare kebintu bitu ebitukwinga na mnonga nkebyo ebyo kurugomra agriculture nyenda kugambira ngu abebembezi bamani babaze kubana bayikaha nka speaker wihanga Anita Anet Among hamwe na Richard Tadongo kandogu ni secretary general habwe kibine cha NRM habwe nawaza kureba side age hariho abebembezi batari bamwe na bamwe nindeba ho Margaret Zuwa hamwe na abantu bingi bariya Margaret Zuwa kandogu akari speaker wa East African Assembly kandi hariho n'abebembezi batari bamwe na bamwe nindebaho treasurer wa NRM oguni Anita
Yondo Rumumba hamwe na nabebembezi batari mabona mwe kuruga Kampala kandi of course bona bariya bategerize President Museveni nindeba ho garabuzi kandi ogu nawe na charge wa PDM omuri Buganda hamwe n'abantu batari bamwe na bamwe nyenda kugambira ngo tayari West TV turi akubantu kwereza buri kimwe cyona ekiryaha omubwijwire nyenda ntambureho kace na kace mbe ningambaho n'abantu batari bamwe na bamwe abari kuruga na mnonga abari kuruga omuri Buganda sub-region ninga central sub-region wemba tugambira aha bwenchi nibatekateka ngu abantu ba Kampala bashemeye ko bantu batera President Museveni akaruru ninyenda ngambeho nano omushijo saba kogera ko nawe toyanze zo kuchaza kutayari West TV neyanziza nange kubasanga mwebale nnyo mulimo mulungi gwe mukola okuweereza eggwanga nga muli somesa nga muli yigiriza era nga muli wabula munteekateeka eno ey'okunoonya akalulu ka president nze myuka mukyala Seninde nga ffe tukwataganya omulimu gwa Kampala ne Wakiso Metropolitan era nga tuli wano e Makindye okwaniriza president. Abantu bazze bangi obuwagizi bwe buli era tubasaba mwenna ng'ennaku z'omwezi 15 okukuuma emirembe, okukuuma enkulana, okukola n'okunyweza obugagga, okutondawo emirimu, okukola obutale, obuweereza obulungi n'ebyokwerinda eby'ensibo. N'olwekyo NRM twala enyweze era etwale maaso ebyo ebimaze okutuukibwako tusobole okusumuusa ensi yaffe Uganda okuva mu nsi lunkupe okufuuka ensi eyeeyagaza ekulakulanye era egenda maaso. Omuntu ali ku Tayari West TV okuronda omanyi batera nnyo okulimbibwa nti bakole kino gwa message kyoba ng'omuzadde Tayari njagala tubeera abavubuka ab'ensonga. Ki kye twetaaga? Abavubuka kye twetaaga gy'emirembe, z'enkola ez'enjawulo gavumenti zeetadde tuzikozese tusobole okugenda maaso. Tukozese emirembe egiri mu ggwanga, tubeere bayiiya, tubeere batetenkanya, tujumbire programu ez'enjawulo ng'emyoka nga parish government model ne youth ukozese bulungi. Ate era twegatte tukolere wamu, tukole saako zaffe ez'enjawulo tutuukirire gavumenti esobole okutuwa obuwagizi. Abavubuka era tujumbire enteekateeka ez'okutendeka abavubuka ez'emikono, skilling programs zeetoolodde Uganda yonna. N'olwekyo abavubuka mugende eyo muzijumbire. Abavubuka mwewale abantu bonna abaagala bakozesa ebyefujjo, abaagala bakozesa ebyokutabangula eggwanga, mubeere ensonga lwaki Uganda enywedde. President Museveni alina programu nyingi ezijja okubatutumbula n'okubatwala okugaggawala n'okugenda maaso. Twayiza tuyanze nnyo tuyanzege ogwe ni Sebaru kandi ogu ni Sabakunzi arukuzwekera Rosemary Seninde ka vice chairperson ahabwa NRM secretariat kandi nawe mu message ye yabagabira arukugira ngo eminyeto mbase kwegendesereza okureba ngo mwabasa kuba numuronda NRM akaruru. Twineho Honorable Margaret Ziwa kandi nawe nyenda tugambeho nawe Honorable saba kogera ko nawe dakikemu twanzanyo toyanze ko kuchaza ku Tayari TV neyanze genange era olwaleero tuli wane wafe Makindye tuli Buziga nga division eya Makindye mu KCC arrangement oba mu local government naye nga mu NRM ye district ye Makindye eri Makindye East ne Makindye West. Leero lwe tukyaza candidate waffe owa NRM ate president wa Uganda. Njagala okwaniriza buli
buli munnamakindi atuuse okwaniriza president yala okwaniriza abakulembeze bonna abazze okusingira ddala njagala okwebaza ebirungi bye tufunye mu Makindye kubanga Makindye yanjawulo olwali tulina amataala agaako okuva Nyagamba Ensambya okutuuka Essalama so nga ate n'oluguudo lw'Essalama kati lwa koolasi bwenjogera ebigambo bino tetwaluvugako ng'emmotoka ogipaakinga n'otambula ennakinyuguzi ng'emmotoka ogipaakinga n'otambuza ebigere amasomero tugalina okuviira ddala Gabuziga Islamic okutuukira ddala ku Muyenga ku Mayinja amasomero ago gonna mapya ga nteekateeka eya NRM. Abakyala bange olwaleero bwe twogera ku ddwaliro ery'ebuziga eddwaliro lye tuyita reference point oba rifaaro eddwaliro tetwalirina olwaleero ddwaliro eryo rifaaro kati ezo again zetwogerako twagala okwebaza ebyo ebitukoleddwako kubanga buli wantu olaba bizinesi etambula ate nga ya muntu ya kinnoomu amaanyi ago empowerment eyo yonna evuddemu NRM ate waliwo ebibuga wano Makindye nti Kabalagala teggalawo 24 hour city Kansanga teggalawo 24 hour city kakati ebintu ebyo weebiri olw'eddembe eddembe NRM yaleeta olwaleero twagala okwongera okugamba nti Museveni tumwongera akalulu NRM tugyongera akalulu tusobole okulaba nti mu mbeera eyo ebyo bye tufunye eddembe lyo tukyalyetaaga universities zino zonna today population gye twalina mu 2011 ne mu 2011 it has tripled kubanga waliwo emirembe nti Abasudaani nti buli omu abajavudde n'asetolinga Abasomali Aberetrian bonna batudde bulungi ewa Makindye Abakongo kyetwogerako olwaleero nti buli omu awulira eddembe okubeera mu Makindye mu Kampala kubanga waliwo eddembe erireeteddwa NRM kyetusaba nti bannayuganda bannakampala tulonde Yoweri Kaguta Museveni bino si byakusaaga bino si byakiyita mu lujja security is our lifeline okulana obugagga obo kubeera ng'olina ensimbi z'ofuna z'oyingiza mu is a lifeline abantu olumu bagenda ne balowooza nti bali kubanga beegeraageranya naye njagala buli omu alabe nti basic needs ezo asobola ozituukako asobola okufuna ekyokulya at least a meal a day or 2 meals a day asobola okufuna waasula asobola okufuna kyayambala awo olyoka oyongereko okuweerera abaana eddwaliro oyinza okulaba muno ng'azimbye kalina oyo mwebalizeeko Katonda naawe bw'oba ozimbye ennyumba y'ebisenge ebisatu naawe weebaze Katonda tewaliiwo ajja kubeera nga ali asula bweru okujjako nga choice tirero nagezeeko mu Kigunda naye ng'emirundi ekisinga buli omu alina waali ate n'osula mu nnyumba yo ne weebaka obudde ne bukola ki ne bukya so si bannanga abasajja baabo omwami n'omuwanika mu siiringi oba ne mudduka ne mufuluma bayingirira miryango gwe ne mufulumira emmanju ennyumba n'esigala kyangaala bino byonna twabirabako ate bwe tuba tetwegendereza tusobola okuddayo kubanga embeera eno ne mu parts of kati East Africa gyeziri so twagala okusaba bannayuganda tulabe Omukama kyatuwa kubanga mukyo yatuwa President Yoweri Museveni nga ye Moses ajja okututuusa mu nsi ensuubize n'olwekyo tukubira abantu baffe bonna basobole okubeera nti basobola okulonda bajje nga 15 balonde it's their right tekibaawo mu nsi zonna abantu bannyo tebakyalonda naye waneffe waffe Uganda tukyalonda ate tulonda buli myaka 5 NRM n'olwekyo ebyo tubyebaliza Katonda. Honorable waliwo engombe egamba nti no all women for Museveni mutegeeza ki era weeri era ogimanyi kubanga twali tuli ludda wanga Museveni tannajja ani yali amanyi ku abakyala empowerment yonna gye tulina gye twogerako gye twatandikirako era gye tutatambulirako Museveni he's our fountain he's our anchor era he's our guide programs zonna zaakoze okutandikira kwa third ti buli kyalo buli muluka okufuuka omuluka to be legitimate muno okubeerako abakyala basatu
mu bukulembeze wonna 30%. Mu kusoma wakiri abaana abawala okutuukako mu university nabo ne basoma despite ebyali bibasiba ebyo byonna nteekateeka ya Yoweri Kaguta Museveni. N'olwekyo ffe for Museveni ne Museveni for us. Input ejo kandi mwamuhura Honorable Ziwa Margaret kandi arukubagambira message ya NRM niyenda tugambe hona na Aaron Turahi oguni chairperson wa NR ne chairperson LC5 ahabwa Isinjiro district kandi ariyaha atwira campaign trail ya President Museveni niyenda tugambire campaign agenzereta sofa ahitandikire hona haturiyo mu Ruganda turi nkabari no bamarira Aaron Turahi wa kabiri campaign zigenzereza bare nyenda kusima uwishinisa president nsime uwishinisa right honorable speaker wa parliament na nabantu bona batambuyire twatamburi hangari yona namwe ndatwarga hantu zankahi tusakagirira tuzahanuya nakawa twarga nakawa ntuzarira nyencha kare so mbwenu nichinchi manyisa ngutwine kutambara na muzeyi tukaronda karuru mpaka konko muri Kampala noreba abantu bona bijurire kimwe bona bizo mbwinji bashazere mu kwagera president mwe nisha abantu ba Western Region na Munonga za district zezitu za burengero wizoba murebeke ngutumwa gwisaka gwe muka 2015 mukateka karura harabaju abo kwa Buganda bashazere mu kutwa karuru mbweni mumureke ngumwena mwatera karuru kenshonga kanda abaryo mobilization za party structure za hasi mukoresa mani mingi mutakosorera mu rwo kujuma mutakosorera mu rwo gamba kubi mukosora nabeshendereza mukoresa mani ganyu n'ubushobozi bwanyu okuranga office zanyezo mazikosa ako myaka 5 kwekwa wotine chokorira abantu bakwiyaho bagaraye amwe tukabasaba Isinjiro akesuso abo okutamburi yangari yona ndukugenda na speaker na president bo bachimpiri abo kumpereza karuru bakanda byamano opposite ataraho umuntu wena ubunye simbere nawe eco kikasike kintu cyamana Munonga n'ekintu cyo muhendo abanyisinjiro mwebare nanye niyo nimbashacira ninga igana harigana abanyisinjiro abanyambarra we bare Adolfo kutambara na president aho kwatambira hamwe bare hamuhona ninkureba abantu batayari west mwe bare Munonga mutaragacho waza kureba message ya president turukumarira na ebembeze nshonga mushanju obusinje obwiga entunguka yenogera ngu ebyabantu nibyo bakwenda kupura president kirungi cheye ati president ngo kuture ntumanya hatogu no mushomesa amwe ntumweta mushomesa abo kwaka kushika hantu hona ateka ho video ajati ninyoreka video zabusha ayeka bande bintu byentunguka kandi abantu bacenda politics zebushuba menda politics nungi zo gambira abantu amazima kugira ngo wakoreki notungeki wakoreki notunga kiri kandi nagarika hurikiza abantu okurwo mu audience abeta bereze mukono abahurikiza agera ngo imwe abantu numugamba ki abantu bagambe bizu byabo bagambe nshonga zabo kandi nshongeze ziba kumugambira nagarika ziteko mu nkora batwara abaterera amasumu ora abantu baherezo obujuruzi bajya president yagaba nabo nebizu byabo yabimanya kandi kinshemizanye imwe bazyo neco kugira ngo agize ngo nafite kweta baraza kugira ngo tutorabe ntutambara ayi tutorabe ntuzahona tube twine baraza zo kugira ngo ohurikize abebembeze nabagamba ki ohurikize haruhoki atecho nekintu kikuru Munonga cyo takazandaho kushanga president wihanga nateka kigambo baraza okura nshonga zikwata muntu wabutosha Okay, eshayo na President Museveni ariyo naragara munindeba security ariyo ne taking over kandi ori ataya West TV yenda kugambira ngo President omudachika nche nabana aragara konko mudachikemwe yenda tugambe ona na Adrin kandi oguni chairperson women's league honorable akaruru karakato mu Buganda nka mukuru w'abacyara mu Buganda akaruru nakarungi konga chikwenda gamba ho Munonga rizoba no kugira ngo itwe twize no murango kugira ngo abakazi bona naba Museveni erizoba ryahika nyencha bironga abakwena tujya kubati rukororo tukujya kuzizo baritunga abakazi kandi koreka amani gitu no bushagishi aha president witiyo reka guta Museveni kabakazi so nyenja kayenera yitu yo kubanza kandi yo mutano eyabakazi bonka tujya kubati rukororo tuyabakazi bonka tujwire tubashaba abakazi mwana himuri ngumwije
keso ringwereko kunda kwanyu namani ganyu ahari Museveni Buganda nungi kandi support nwangu ebintu byo nubonera so ababuganda mwebare ate mwebarire okay. Tayari West nobireba nitwe nitubikwisiyaho obyerebera kuko birugimizamu aho turiyo mu Rurembo Kampala mu biceka ebya makindye ahi President Yoweri Kaguta Museveni w'ekibine kya NRM arkwija kusherura karuru izoberi ojikengu hasigarayo ebiro bice okubasa kuhendera okushaba akaruru bati abanyiganda bakakatera majingo machomesha tujja kwegitara Mate Isaac omurikasese nawe atuwereche biri kugendo mesho oku akaruru ketebekanisiziwe akarukwija kuterwa esabiti erukwija konka nitwenda kumanyisa ngu buri chweka chona turiyo twatwakorechereho kacho meshaho wanoreba turuka kumiro wanoreba turuka Kampala Uganda Media Center enshongezo zona nezikwatirine na nebyo bururu kandi twenda kutuzukuretere ozerebere obase kuba nomanya ekiri kugendo mesho awishikengu nitukumanyisa ngo kushaba karuru nkwija garushira hizoba elia Tuesday esabite rukwija izoba elyo rwa kabiri ibija kuba biri ebiro 13 ebyo kwezi okwenyino ko kubanza orwa kashatu ebiro 14 habeho kumuramu kandi ebiro 15 nija kuba rizoba lyo rwa kana abanyuganda bacere buri nshonda yona kuza kutera karuru okutorana abebembezi babo aharurengo orwentebe eyo bunyishengero hamwe na nentebe eyo bwa president reka tubase kuba eshaiji ntuza ahari Mate Isaac omurembo kasese ambicweke bya rwenzururu tubase kuhura naho enshonga ezibyo bururu okuzemerire tutyo tugumizemo Mate Isaac mwanetru tunama kusamalira tuika yako emyati ehambangene kwa busombolo bukasa esabiti ekasa Tayari West TV tukakutangerera situte musubolero okonambye nutuli omwa Kasese municipality kandi omwa bichweka ebye Bulembya division tuli hano omwa Katiri kandi tukayakana yako na Taheramboko Naxon kandi onuni spokesperson owa team Chitura Chituronu Francis tunamwasinga independent candidate kandi owa Nemusondi Akaruru hawa MP Kasese municipality 2026 2031 so aliuma bichweka beno ebye Bulembya division o Makatiri ward anemurondi Akaruru kandi twamatungu muisa erikanyako na Taheramboko Naxon kandi onune yo spokesperson wa wukuwiwe tukayakana yako emyatsi yerirondi Akaruru ma Kasese municipality kandi nerirondi Akaruru ma Kasese district Taheramboko nukanda kabya mundu wa NRM numumo kwa bakada abe NRM so akayatubwera nabusana nachi kandi yo akahagira independent candidate maybe tukechukiro kwechu iwe Taheramboko tunakwasinga kada mukoro hano mu Kasese municipality habwachi muwatwamu eribakinga independent candidate tuchukira ngekwambira kazindaro kale injenga Taheramboko Naxon echikaleka enabyamu kuba kahagira independent candidate it's one that in Uganda tukasamalira mwe nabi independent candidates. For example ekyalekiritwa bitu na utiamani the constitution yakolawa rukumerwenda china nitano ikabwetyo mundu kindisimananga omundu kusimaniro mwachitebe. As so long as since una registered voter unotemya 18 unahikirera koma kande unasomire unonzire senior yomukaga ukimana ngokuwanzire either mwachitebe kuzi independent injenga kada we NRM ekyalekina hagiro independent nichiuma awite a manifesto eyinga samalera ndi yangana troka eryebembera municipality ya Kasese echo kubanza mu municipality yiwe muri ekisomo omwa Kasese municipality kisigalire nyuma tuti sya division ishatu sya division iso sisatu sese wite NCD school government just that hari proposal Nyamwamba seed school nari kandi yabiritsuka betu obuhimbe bwayo sebole bwatandeka
itunaute division isa ibiri obwe central wera kuneye Bulembya SSS wete NCD school ngabyanga samala chitulo mwa program yewa as far as in an independent mune education because animu backing abanasi akabasya bursaries animu waticha abana abali mwa primary abamaka batayamba amaka watayamba ndeke ni animu bahakanyu hukanyoho ibakasoma animu hereri abana bebisembo abamala bandeke mwa P7 na bakala mwa senior 4 ne senior 6 na rina samale on that angle of education no mwanga bini an independent he is the suitable candidate or we supporting so long as we need education in Kasese municipality echo kwa biri kwetu inga ne member we NRM nganziri kakasya so long as chetula mwimana omubusemba obwe primary zibwe NRM he still a member of NRM kuyahe byabero mu Karuru kalya ake NRM kakalikirini as independent echo macho kwebyo mubatabarisha polling station in all the 4 cells musitabya counted musi akasolingwa out nerimo batia masingwa betu kusia byako angabere ni out flag ya NRM that is the only reason why I back him kaninga nasinde twamaenda ndeke akindi socha bendele ya witi yo independent so we uti muta endiania nebirairo bye NRM abukuba NRM yarwayo yama kunga abawagizi bukwayo bosi eri backing aba flag bearers honorable tukande mbere nerirangera esho campaign kosikande mbere esa nutule katiri tuhekisesan it is tukuna cyasi ndeke ndi chitura akaenda door to door akahikokwa buli mundu omundu ngomundu iyo sali koleshorale tatu ekisesan that kind of campaign yinemwenda yitre embere kind yetu campaign yetu mwalusungu tukaulai go to the voter then seek the vote wenderi omukumi kandi omusaba katuli campaign eno lwa tukasukirayo yene mutukolera echo kubanza kikale kiya tukolera it is that our candidate akahiko kwa muyiwa mondo eni amusaba katuli akabya biri musaba katuli eni amuni hizi atangende shasobola ewabirimba katuli kawo enasina tasa kusinja echa kabire kikale kiya tukolera tukakusanganeke wawo nari watu bwera betsebo echali kiri kyatukolere kirengereri na kutsebo omubetwa iri omulyambo wabana retend soma mutukana kimenyerera indi tune masule ne masule B ne bunyakalija omwana kabye kasuke P1 at least akabine mabiche myaka 8 ine mabiri itereria ine tsukere myati nyamwamba ya musula ngeminyango kuyusule munatokera sokayo kusenana sokayo nasubeka na etwa isangane in that campaign eyo go to the voter kucherendo kwa muyi ukasondia katuli yabiri tuwa tichende twabere menyerera indi nyamwamba ne problem wamendo mwa parliament wabere menyebitsibu byabantu hakiselo bingire government at least nakoro butendo over samsam obwangana soke bukalo chanzoche wende masule ene masule B esa henu tuliye katiri ekatiri ngokuba siyundeke muya siribolu silwe nyamwamba nesipatara ya masenda betu tukatuke kukwabetwa kuliye problem ama yetse werinywa saliye hikayo omubitweke binene bya municipality hatu abirabira mu yeyo sesya wodi 18 amagetse werinywa ne problem neriche tula ze concern eyerebwera bataka ati mamu hakatuli akindirengesya na mani likanira ne government ne water neriba hira ya maetse ayo echaka biryo kwetu abandu batukasangana mu makamwe yiri abalwera abande bawuto bulemo kwa mebere yabo abande sibangalangera betu kwa muhikaku kamusaba katuli na yakakubera bitsebo bewe niho ukase wabere menyerera ndi lazima ukishakola kwetsebo yabantu echende echanganzirunzerera nacho mu to do campaign twasanganire obulito ndi abandu bakakoma abandu kwesiba basi akasokwarale ahali syangu mesi abantu neryo mundu ne bwame na we what ninje chitwa Francis ngasonda yakaruko bwa member parliament oli just yo wamena na ba agency bolya narinia yako mundu betu sya yata mulolako ende mbikiseka hikat MP aberebula bet this system ikakungana ya ende mu wa mulolako kandi wa mamwe banere makusirane namba yesimu kiryo kwe wersia muterera amabula kuti amabula akasobya ende tamu butu mwana tulabamo kandi wa mane syasubola. Okay, how effective is it tukarangera on average mwangena meeting abantu ngabangahe at least in a ward tutengesya ward twabyo mu yerukochi yute villages muka the first time we covered 3 Kihara Road twama covering Yerukochi twama covering Kogere then the second time yesterday twama covering Esindisatu because two taya vero bebere and not in chiru chakasatu the last day twama twabi covering Mwaro then Kemihoko then Chigoro 2 one of the part twama langira tote twamendero kwa speed eyatuleko
on average twangana covering 3 villages in a ward. So Munesia ward esute only 2 villages esiyangana covering area trend apart. Aba candidate ni anda nabandi bayamutsuka embere omobende bepende nomanga tutehikai, but his message is already in those areas. Honorable tukarangera mudwa tudwa campaign mukandekesho nambasha abantu ekikamansa chabo kuba mutu arangire that kind of system ikale mulyambo omudiocese ye Kabale where there is also a mobilization team there headed by Peace Rugambwa ibakandika abandungi inywe ibabarushako nisho nini namba nabehe muchale tamu mulyambo mubarabanganako habwe nsonge inywe habwachi mukaende mbere nere handikesho nambasho shabandu muite intention iki. Actually bana moderator wasinja kutsebo kuchindwa echo itwese tutema another intention because tukatuke kukwa mukomi na irini atubwera atinjenga na koma itu atuka komera hai atinga komere katiri nguka komera inga komero kwa cement unauti nini namba atinga na uteyo wangana toke itu namba ya uyesimu peacefully na irini atuhame na uni atuhane namba isimu tuhandekayo echikale kitu achikola nichi. We need coordination at the door of voting tusamenyindi abandu betu betu babiri bihikaku bama yakoma echo kyekikatuwatika ya omwecho echo ndi sitwabana mulyambo wosiwosi because tutwabana mundu eikabwate namba ya mukatola ya hai ibubonye nenyina kati bwate kama ndi simuta namba yayi akabi aberuba no muhwa owelangire ndi candidate yamamwika for the first time in history of Kasese yo amabi okubanza eriyatadowa tudowa abande nomba akitasa yata bakamukopa neryo mundu chikamu muho weremnyata omwembembeti amasema mbikako na ni atu namba yewe etu handekayo situtwalabangana kuna mundu wosiwosi alereryo tutemo butsebu mbenu obwangale kitutabya speed kundi eresale wahandeka bondo mabimetinga maki 10 eresale wanda wahatika uneri but itutemo a system candidate yakabirikania na abantu tutabasi abali mu secretariat then we bende bakakola that system na retwalangera yetu matimba how many voters have we met and they are real voters. Abantu bate you are likely to bribe them omabutu kubwera koma ekindu ekirikiti nganze rukubwera abahulikiriri abo siabe municipality abo siabe chene mbacheno nganze ribu indi twese yakola any bribery omwaka tulikana ekikale kitu watu setwe search call abakomi nemitwalo muka nangu mibiri sitwanga toke ribribinga emitwalo muka nangu mibiri tukatokai because ne chikatule tusaya chisandu we are poor ini hino kundi nitutolemo ngabando bali batali isi bali bayimwa system yo COC eyeribe mu leadership so tukanza na tutwabitu na wete that career eyeremenyende area no muyangabye wangabe syo sente kuchaka bribing betu itesisi we have these numbers tukisa tukibucha bakumi betu bama yakoma it's good kandi nganze rebwera abantu endese tute ne chikome ekitwanga hiro mwakaruru unless tute chikome chikautu tikayiriba na mauta werire musyamatoka esikatutambuzaye incumbent honorable Kambale Firigo Madureyo recently amabwate muche a plan yeriba karuru esa henu mukabwera abantu not to pick voter location slips and muche a plan yeriba karuru rangere the way you tried it on primaries chamaana mukaya chirengesha no murundi owunde ono on general election those allegations iwe nga tahiramboku ukasibu wako utichi actually bwana moderator wasinje lichibulia it was even yesterday babe bane omwakatale hakatale kama omwachisanga bama bwabate tulilekire liba karoro nganze libwende akaroro sikalibawa na candidate kama bya karoro ikakendibwa obuka kisabe kakalaba omubando aba polling agents na ba presiding officers and we have agents and every candidate akisana not have agent nganze libwera honorable Firigo indiale ko buba obweri bwate bandu bakindisi bakaro by the way he's the one in the system you angatoko bundine liba karu more than us betu tutukanze mukakasya tutunauti obulinzi obukesya alenda karuru ketu kandi kane libwa na mundu wosi ekyakabiri okwetu bani mukola another allegation kandi yetu watikirie ermenyarende gari aleche tulababiri menyango konne mundu einasibu mwa government mbaka nabatu we have ministers abakasi tuwaticha omwibakaro and indeed those ministers tusitubas kandi setu twabarola nako betu ibunga abantu bababiricha na usinga and we have ministers abakanze ditubicha akaro na tomalanga tuyache tul amabinya nauta some ministers abakamu supportinga in this struggle
chikamanyisa he is the suitable candidate owenda mu parliament ye Uganda akayakorogana with those ministers bakasaba katuwa teacher a municipality ikatunge development beto kuluhandi lwe ribakaro we are not ready kandi tute support kaunzarara no mtu anga tutatibirako amani ya watu wetu nyamuhanga katuwa teacher we shall pass these elections. Okay. Weito waliokuwa tayari westuli na Tahera Mboko Naxon kano onune spokesperson owa team Francis Chitura aba nemurundi akaruru kondambye no omubipende beno ebye Katiri Katiri kasangibwa omabulembya division okutabasi inywa abatasi ekipindi chenu Ekirembe wotwamabo kwa bulembya division tukamanyisaya Ekirembe tule hanu okwa Kirembe Full Gospel Church no tukakaniraya na Honorable Tahera Mboko. Wait Honorable, twende mbere nerikanyako ku manifesto ya Chitura. Iyo Chitura mu kakana yako ku education, party education. Beitu kandi ebindi iyo akarinkana ya teach omuruhande for example obwe hanu for example hanu Kirembe hanu mubulembe tuwito Chirito number 1 Nyamwamba tuwite Chirito number 2 hospital tunacha sindekendeke hanu sale hospital government hospital iliho that is Kirembe Mines Hospital cooperating as a private entity. So iyo omumalinkana ukuwe kanu manifesto yukuwe ebindu byo buyitsotse akabirenkana katichi. Wasinja bwana moderator kandi woma buwenzo mwa Chitula abiritsuka. Chitula nganze ribwende apart from education and out of binene ebyama biricha kwa mekono. Tukendikiranizya na bandu be Kirembe Mines Hospital ndi Chitula abireta yemifalisi. Eyiba ni mukolesya kandi eyiba ne muwonyarako. Etwa tasikiranizya ndi Chitula Francis erimenyende ebyo buyitsotse akende syabekola kukundu. Twaberetwa espatara yetu eyerukoki muyahya maternity ward mwabya muwuma okubenda omatebeto owirisubyaho maternity ward nindedi yabarasubaho kandi mwabaha ne mifalisi nabo bani mukolesyayi so ebyo bwitsotse tuwiti amani oweribwende Chitula nebyakahamberera kutsebo kunde akasomesaya obole mwaka abanase chekome abakahiramu emitolo 18 okwa bursaries nursing nerichama kanganiende niyo suitable candidate wanganatoka ebyo bwitsotse tunimwende mbere na manifesto Chitula omubyo buleme ebyo buleme mwagabire mbutu mwagwesya mputusho muhogo amabe kokowa byebyo ebikarwe kasese na Mate Isaac ebihambangene okwa bululu okwa busombole obukasa week kasa tunemukika yako emyasi tetete erirwa kasese nebipindi ebindi omwa Uganda hano tugendo mesho nebyakaruru webale kubanitwa tayari westira kaditu kandi akaruru kasigaze ibiro bice kuterwa mu ihanga tuliyo ntubare biro ntugarura hansi eco mu rujungu barkweta countdown nacho tuliyo ntwikizaho ebikugendo mesho mbicweka ebitari bimwe na bimwe omwihanga abase kureba ku abanyuganda betebekanisize akaruraka omajingo make ntuje kubantu kutwara mu kakumiro ayitu ino mnyamakuru witu Onesimus nawe ine abaine abarugamba shonga za karuraka naho tubase kubantu kurekaho base kumanya icyo kugendo mesho obwo turugumzamo mpora no koreka ebindi ombicweka ayitu kugendo mesho no kubantu kwisya mesho aho tuje kubantu kugarura no wa president Yoweri Kaguta Museveni ariyo muri Kampala mbicweke bya machindie arukushaba akaruru kandobwo ogu jikengu izoba elia nyenchakare nubwe arkwija kuba nashaba karuru omurundi ogwaha muheru arindeho kache deru najagaruka ahizoba elia mande ebiro 12 ebyo kwezi okukwenyini okubanza omwaka 2026 aje akore eiba yisere megarare arkushaba karuru omuri Kampala Central aho nibeja kuba bari omukishayi Kololo aho neja kubaho okushaba karuru okwaman atyo abase kuba na garukiraho okumuramu nebiro 13 na nebiro 14 obwe akaruru karkwija kubanikaterwa izoba eryebiro 15 Onesimus kakumiro no mureba screen yawaho kandi netwenda ngo atwisyeho ebikugendo mesho omukaruro mbicweke byabunyoro hamwe na kakumiro nebicweke bindi obwo turukugendo mesho na tayari westi okworeke birukufa omukaruru akomwaka 2026 Onesimus
tuisi omujenyo woine na nebiri kugenda omesho mukaruru k'ekicweka ekyo. Okay, yebare munonga ajuna pressure hamwe niwe kandi urukureba tayari West amagingo nkaga ecyo rukora neco muhendo munonga nyondo Nesma studio habwe kandi eshaheji tudio mu district ya Kakumiro twine omwabe simbira hantebe yo bwa MP bwangayizi South owekitinisa Roya Muhimbo Rubega Edward. Tujja kuba ntuganira nawe anshonga zitari zimwe na zimwe ezikwatagene na Karuru akabuganga South Sofa embero kweyemerire kandi ayongera kututangarizamo nkaonko muntu ayitebekanisiza okurangu yihayo businguzi bwe obwa Karuru akabugangizi South inka MP mbwene reka turamusyeho kandi tugumize mu nekiganiro kitu omudakika nchezi twine amajingwaga owekitinisa nakutangira turamusyeho oramusye no murebe wa tayari ari kuturebe shankeje amuna nyo mukuru Nesmas mbaramukize nywe na abahuriza batayari West TV amabara neiraka Muhimbo Rubega Edward Kanso semerero muno kuba program yanyu eno kiro kya lero mwebale muno. Okay. Tugumizamo kwisi ya hebya Karuru atayari West tujja kugaruza yo kacyomo Kakumiro kuturagarukiye twaterera Onesmus omujenyi witu akimwine kandi tukumanyisa ngo tukiriyo ntugumizamo nebicweke bindi edakike giyenyini reka tukugarure yo mu Kakumiro. Kiwenko muntu oriyo natera campaigns orukutambatambura mu bantu oyitebekanizota. Well tutuyina entekanisa itukozere buli gomborora twenda kubanza kumaliriza sub counties ezisigaire ya Kasambya kijitu kujja kumaliza kya lero kutandika na saa 8 sub county ya Kisengwe itujja kutandika kya 5 obanyenchi ya obanyencha then tujja no kujja obirembo then tuli suppose kuba na final rally gayaza electoral commission where abe twikirize because igayaza town council yotakagi tutajigendemo enteka nze nyakuro eri tukwenda kureba buri timu yitwine ya buri gombora yataho wayo yagire kizindaro cyayo yakora za drive yaronda Karuru no kugumya Karuru ke tugumire tuyine niyo plan yeruho then ekintu ekindi tukozire muno needs identification kusere ebizibu byabataka bye bayine twabihandika byona tulenga okusera umubazi gwabyo like twine kizibu ngo constituency enu kuruga mukuru Kasirivu yarugire mu parliament amasanyarazi gakagumagari ya stand still tigatambwire abatakati bine masanyarazi engudo nimbi munonga engudo mfu okuikayo no sasira na motoka ya kurabayo kintu ekindi twina projects nyingi zitukwenda kora general mu bantu baitu niko tulengo twabingo bworo no bwavu omubataka baitu so plan niko yemereire tukwenda kururangu abantu teams zitukomere ezabantu 40 buli sub county bagaruko mu miruka gyabo no mero sizi zabo bagaruvanizinge bagumye akaruke tukozireki ketumaze kuserura mbataka niyo plan yitwinege omuntu nabasa kwebuza bwangi South twire inabebembezi obuzibu buri nkahi. Well obuzibu bukizire kuba obubaire halo butakwatagana hagati ya bebembezi baitu. Yes entaro za bentaro analogy yange nkira koze obusumi bukira eba ya embuzi za cooperatives halo ka advert akaraningire obusumi boira ne balenga okoleka cooperatives kuzikora bakareba embuzi ibiri bazitamu guhogo amuguhagumu baite embuzi ezo zatandika kusikangana zisikangana side emu batekereye kinyasi kyokulya byokulya na side eno ali byokulya baite embuzi ezo zaguma zisikangana zitakora kizitakulya. So one day embuzi ezo ikazaga but where is the problem ekizibu kirinka na ndi embuzi I think kakuba tuikiraniza tukabaza tukalye kinyasi kiri tukakimara
then we can also go and feast on the other one. So at the end of the day, zaikiraneza. Something that is lacking among our leaders, leaders why tibaikirize koraki, tibaikirize kumaliza bizibu byabo, no kwikara mpaka gamba. Kiki ekizibu kikuruma abantu babugangaize South. Ngo ekizibu kyaitu kiriye ngudombi, amasanyarazi, emirimu mba youth, ebigombe by'abakyara, prices zebirime kuba ziri hansi, bakabaza bakamaliriza ebizibu byaitu, then bakagaruka rubaji bakakoraki bakarwana. I'll give an example. Tumanyire Kimungwanu for the last 5 years, emyaka ejja kurabawo, habairoho altercation oba kurwanangana hagati ya MP waitu wahanu incumbent na area woman member of parliament. Buli omwe kwenda koleka amani, but we all know that woman MP waitu wahanu ali prime minister wa Uganda. She controls the national purse as the leader of government business. Akuswako kunakoragana na cabinet kururango ebintu ebirungi bikwijaka bikwijjo mu kishweka kyaitu. So nka MP waitu kyali suppose kuba na akora kuli kururango akwatagana noha akwatagana na prime minister niko batukolere ebintu bitukwetaga olire something that has been lacking. So Muhimbo is proposing obankulenga okwoleka ngu itwe nkabebembezi itwe nkabaturage ba Bugangaize South turendo mwebembezi akubasa kugumya na kurikiriza buri mwanya no kuguma na koragana na abebembezi abandi kureba ibizibu bya Bugangaize South babikoraje byahwaje kutari kurwana entaro kezibairo. So nkwetaga ku bridging that gap yokurangu buturatuli twe na bebembezi tubanze tumare ibizibu by'abantu ba Bugangaize South. Ibizibu turamara kubimara, then we can go aside to get to an entero zaitu. But kutari kuleta personal issues ezaitu itwe nkabantu kuireta mu government yokuletaho entungu kumba turage ba Bugangaize South. Okay. Yes, so we expect from you oyirecho ku bridging that gap. Twina agenda, we are running abintu mukaga. Kakumiro general kaberi a cooperative area. Kokura Gishu Cooperative Union ne Buminga. Foundation na background ya Kakumiro yone kaba cooperative, the cooperative movement. Union yeje kaba ne Buminga to the level that yeka contributing an arutaro. Bakatware motoka, bakatware mwanyi. Which things we even want to make a follow up on. To making sure ngo sente ezo ezabayireyo eza union eze kubanja government. Sente ezo zigarukire mu kuboostinga the cooperative movement mu Kakomero. Niko turuga bintu byokutunda ebintu byatu kinomu. We all know that kugwa kwa union party kukaletwa orutaro, party kukaletwa mwanyi kuba za fuire. But as soon as we talk, we have a coffee boom. It is hurting kuba buli muntu na atunde mwanyi wenka. Omugaso gwa cooperative nikugura that in terms omubwire bwa amagesa gali maingi emwanyi ziri nyingi, the cooperative buys ne barukinga, then ekozesa na warehousing system making sure ngo emwanyi ezo buzikwa ziri nyingi, they give the farmers a good price. Obulire a good price boba holdinga bahura omubwire bwa bwemwanyi kuba zibuzire, they sell at a higher price bakavaringa the other loss. Olire something that is lacking. Sazi nukakumiro busomo poor factor so kikusika abantu kuijamu tikiro. So when butuku garuka mu kugara cooperatives ubukiyaka zikakora tukujja kuba abantu baitu batungire emirimo, the coffee value chain in koto, then tuongere tuteke una value addition ya coffee tulebe kurora ha coffee industry paka ibakozere ntungamo. We can also do it here locally. Olire ekintu kya kabiri tukurorangwa abakyara bakubona abona muno no rising income yet niba kulenga okufendinga for their families. So plan yaitu erieta, plan yaitu eri ngu leka tutekeho hatcheries buli kichweka buli sub county ezikwa chingo obukoko hati obukoko obwo tugabire a group z'abakyara enkoko nikwo umukugabira abakyara enkoko tukwantu tunaka tuiprovinga incomes of entire yaba mama abo, then twayongera twagamba mbicholi mukikalo kyokutunda ebicholi kuwonka ziri mpeke. We can afford kuba na ekyoma kyebicholi buli parish ekikusaniki ya kasusu nikwo chachweri tugifeeding enkoko
niko value chain ya production ya agriculture bene koraki ne huayo. We also proposing oba tukunaka tukwenda tugambira abantu baitu abantu abakuruga Bushia abakuruga Rwanda kwija kugura ebicholi byaitu this time baje Rwanda manyimini baje Kakumiro kwija kugura obuhunga. It's hurting ebicholi no bigwe bei bikaika silingi 10 kilo ya kahunga sigara eri silingi nguzinga 13. We could be using PDM tukozesa PDM. How about PDM kugive for a hybrid that ekiaro bomuruka gukwetaga kyoma kyebicholi we give it to kibahe nikwe kyoma ekyo kisobunga bwabo babe na store nibahora mu ebicholi byabo nibabitera akahunga abakwija kugura ebicholi babase nibatwara akahunga. We determine the price ntubagame ito kilo yetu yebicholi kilo yetu yakahunga yuzire kugura tugitunda silingi 25 tukulekeraho silingi 5. Uyoro itwala tukimanyiri ngukiro ibiri zebicholi nizo zikora kiremu yakahunga. Yes. So justification ya linka ye bicholi kwikara ni bigwe bei akahunga kata kugwa bei. Where is the justification? Because abembezi bati batukonyeire to think big. Kandi omwebembezi wena will suppose kuba the torch bearer no muliko mu maiso abantu bakuhondere. That's what we want. Then kitu ekindi tukwena no boosting a labor externalization to linking up na Ministry of Gender, Labor and Social Development. Emanga ka Japan gakulakinga manpower. Amahanga ka China gakwetaga abakozi. Amahanga ka France, amahanga ka Canada gakwetaga abakozi. So ndika MP wabo tujakoraga na Ministry of Gender, Labor and Social Development. Then we also visit different sites. Tuserulize nkambali bali abakozi abakuruga mu Kakumiro district bakusobora kugia. Then tuteke ensaho abana behole mu sente saliza amagoba bagende bakole contract y'emyaka ena ikudusa muntu akusoba kwaninga milioni 5 agarukano akurakuranize kichweka. We all know muhoro kurakurana kwayo orutaro rwa Iraka rwahoire bakagenda Iraka bagenda bakora sente bajja bakurakuraniza muhoro. We also want to do that. Then ekintu ekindi engudo na amasanyarazi like I said kuruga minister Kasirifu yarugire mu parliament amasanyarazi gakasutolinga timanyira bwako it's by design. I don't know why. So tukwetaga tuteke omulingo tulolengo abantu baitu batungira amasanyarazi ntukwatanaza hamu. The other thing that we want to do is kuteka out cottage industries. Itwana tukimanyire most engoye juzona zitukira kujwara zikuruga China, bags zikuruga China, enka ito footwear zikuruga China. Technology witi tuli daft tuli bantu badoma tukusobora kukora ebintu ebyo kugura ebyarani bikora ebintu ebyo tukateka zones mbali tukusoroweza abana abamaze P7 abamaze senior 4 tukaba skilling oba tukatwara abana barugire mu skilling hubs za government zetekereho tukateka materials tukaveringa materials tukagura nebyarani abana bakabazira okura ati kugaba ka t-shirts zinu tukwetaka bwetaka bamanye kutereki alani ni mugura materials abane bazibazira ne bazibrandinga we sell and make money tukeya unemployment. Itwana tukimanye government is supposed to be the biggest employer but private sector is providing avenues nyingi muno but kikwetaga thinking leader mwebembeza kutekerezo maiso olire icho tukwetaga. Then twina na plan ndiyo kuteka na sarebedi eyemwanyi ne ya koko buli muruka identify land then we let tuletinga community managing ebichweke ebyo nikwo tulenga ku boosting the coffee value chain na cocoa abantu babyale emwanyi zibe nyingi. I did this in 2011 when I was kwesimba tukagaba emwanyi ndokwaza emwanyi emitwaro 20 personalize muhimbo nkabanti tali MP. So we all know that it can still be done. Bukiraba kituleme tujja kutandikira level ya sub county twina local governments musanju we can put 7 nursery beds in the 7 sub counties and town councils tutandike kugabira abantu baitu ebintu ebyo niko talindira government yonka kutuletera ntukozesa constituency development fund to establishing nursery beds buli muruka wa buli gomborora niko abantu babaseni ba byare mwanyi. Then we also tukwenda kora na wet processing omuntu akugure mwanyi atagura kiboko tukuswa kuteka akoma kakusunsure mwanyi wet processing nibazisa ziri industry niko tutunda kase value addition tutrafatanisa tukakora ibyo bintu bibona tukonyera abasigazi tukonyera abakyara tukonyera abagurusi twijja kwesanga ziganetari yemwe nemwe tukigumizamu ojiche ngwati tuli na ha website
nabasa kutukuratera gumize muno kutunga ebindi ebirikukyeraho by'obururu nituja kuzaho mu kahumuro kake turi kugenda omumaisho n'okworeka ebindi ebitukwinire omumaisho aho kuturaruje omu kahumuro aka nituja kuba netuza owa President Yoweri Kaguta Museveni owa NRM Makindye Kampala nashaba karuru kandi yahikira omu mwanya netwenda ngu tutari kushisha keire kuona tubase kuba netukutwarayo babase kureba oku biliyoni bigenda omumaisho tutyo tugumize muno kuba ntukwisyaho ebyakaruru otaruga ahari Tayari West.